Yo, no, yo, me gado bonami lo, me do bonami kan. Fiel totro, en ule kakazal to dom, o leve vie ba mi ano don kunu do jinami. Benenya ba fiel totrom la, igo me ba mi ame beton hala, o yo mi ba mi ano totrom go me nye bana, mi apak ben, no, abe Kristo to enela, nanye agbeno no ye, abeleke Korinto to bak balevelia, etama tokuku ya trebu ne bana, ne ba merele Kristo mala tozi nuwo ye, ke nuwo ko nuvayi, ke nukata tozi ye. No vinye, fia akpe ve bla votoa, ye fe eyale nuwumvo, amesame gogobe mi achefe ye me. Amesame bana fe ya me ya, ye fe abele ko jina ha ko bana fe ya me ya fe ya melu. E maula wonu ye la Agbenya melu, amochi ahare ne ma lo. Ta avi na ponu ye la gbomela ejebe na tro le wojime. Abele ke fi han to ne la, mi o ha jebe mi atro. To tro ta Yesu valo, ba me sa ne tro na po agbe afa evije jijeje. Menye nu jejina me na be o pa vovo ke to tro la me fejime va to la na be o pa vovo la be to tro me gbedo me ye nu si o ma wo ra gbo me la ye o pa ye mo vava e ya tanovi me yo be na ti mo to fe gafo na o ne na be me ga lo kuro ke me ye pe nu ti o ye o na no mi ablemba anyuna mi e ji me to wo ne o nyuna me la be yenti mau to edo kucho wo vi ayo diva mi egbola ni gba yaji be amese sikala ho ji sela na po ho na po dede na po agbe eye me na nyune la gbe yin gba yaji e agbe won bo hanaga suesi no bi o me kala ba mi se enya vi se si agoma eye mi awon ti do be na mi akata mi avo ava peru abe Kristo to va fa wina le Yesu Kristo fa nkomalo maule ya mikam eme gobe miletu emalo amen.